što sam ružan, sunce ti jebe. Nešto, hajde. Uđe mi Aj pa nestat će ovdje me moli. Kako ide? i pozdravi za naša novu epizodu. Našem kanalu, danas samo pitanje. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Danas radimo pitanje i odgovor. Evo, on prvi, znači krećemo od njega i ovako. It was at this moment that he knew. He fucked up. Evo i mene. Hajde, Lazar Bučevac, zašto si počeo da snimaš za YouTube? Možda pozdrav za Game Art, pozdrav za Game Art. Pozdrav za Game Art. I na YouTube počeli smo snimati zbog Buđi, dobro inspiraciju, ja mislim meni i Imamo što. Buđa. Čao, kako hoćete? Drugi je Johnny Buraz YouTube. Ko ti je uzor na YouTube? Pa meni je uzor Muđa. Buđa. Movie Splits. Jesi li nekad pio alkohol? Nisam. Ti godine. Lazar Sarač, ja mislim. Kad će YouTube, ne znam, 1000 subscribera, ja mislim. Jednog dana biti. Jednog dana bit će, ili za 500 ili za 1000. Luka Zafirovski, jer hoćeš da snimaš? Jer hoćeš. Jer hoćeš biti. A dobro, jel hoćeš? Jel hoćeš da snimaš Agare druženje? Pa snimat ćemo Agare druženje sad za 200 subscribera i znači snimat ćemo i bit će. Dobio sam objavu. Minio YouTuber, koliko imaš godina? Ja 16. 15. Stefan Popović, koliko ti ima Amakom? 4. 4. Vlatko Jancer, za koji fudbal klub si? To jest za koji navijam? Ja navijam za Paris Saint-Germain. Borussia. Došao. Tači YouTube, vada, izvini ako nije tačno. Ko ti je dao motivaciju da snimi? Pa Muđa. Ćao. Upa, sad ćemo skoro. Ich bin Armin, šta piješ kad si žena? Guvna. Minex YouTube, 3 omiljena YouTubera, strana i domaća. Strana, KSI, PewDiePie, ima još neki, a ova naša, znači Muđa, onda Serbijan i gledaj ovo. Moji ovo iz Win, KSI i Jenny. A naša Muđa, nešto Serbijan. Muđa, Ćale i Serbijan, na strane samo PewDiePie. Josko Naramčić, FIFA 16 ili NBA 16? Kari ili Lebron? Pa FIFA 16 i Lebron. FIFA 16 i Lebron. FIFA 16. Ala Rahmanović, koji vam je cilj na YouTube-u? Pa cilj sad je 200, pa 500 i tako se nadalje. I veliki Pozdrav za Pozdrav za Alena. Alena. Splinter Mix. Tako. Mimi Newton YouTuber, trenira to šta? Futbal i vaterpolo. Futbol. I trčanje gol po noći. Jackson Schmidt, voliš li pičku Poz? Poz i tebi, brate, pa pičku volimo svi i jako smo emotivno vezani za nju. Prank Svatar HD, imaš li djevojku šmeke? Imam. Uzeru. Guys. Rade Šetić ili Sjetić, Sarma vs pečenje. I ako može poz u klipu. Pozdrav za tebe i Sarma. Sarma definitivno. Sajt Čurić ili Čurić kako hoćete, da li ćeš ikada snimati Counter Strike? Može poz. Pozdrav za tebe, Counter će naravno biti, samo ne znamo da li će biti CSGO ili 1.6, to ćemo još vidjeti. Petar Belić, kako ti je došao na ideju ime za YouTube? To sam ja smislio. On je zaslužan za to ime i ispričajte. Logično. Pa dobro, to je bilo više u školi, onako iz Afrikancije, kako ćemo ime, ja sam dao prijedlog. Oni su se složili i tako smo nešto postali Highway 3. Night Čolić, pozdrav za njega. Čuva brate, pozdrav. Koji vam je cilj na YouTube? Sretno, hvala. I cilj na YouTube nam je, već smo rekli cilj, bio je već to pitanje. Adnan Husić, topovi! Specifikacije kompa, sretno. Specifikacije kompjutera ćemo ostaviti u deskripciji. Pa, sretno, hvala tebi, brate moj. Eva Manović, kakva bi reakcija bila da te žensko pobjedi na Minecraftu 1v1? Ne, više nekad igru u Minecraft, ja mislim. mene da pobjedi, mislim to je nemoguće, zato ne znam reakciju zašto je to nemoguće. Pa ja bi vjerovatno razbio monitor, mišu, tastaturu, ali uglavnom dobro bi to. Svijet tehnologije ST, znači pozdrav za njega, lik je kralj. Pozdrav, brate.
Prvo pitanje glasi uzor na YouTube, pa uzor smo već rekli, znači Muđa, Čale i tako i znači druga je motivacija. Pa motivišu nas ovi što pišete, to jest vi što pišete u komentare da smo dobri i tako to, znači to je motivacija i prijatelji ovako kažu da smo dobri. I znači veliki post samo tako nastaje. Hvala brate, pozdrav za tebe. Zola PvP. Koliko očekuješ da ćeš suba imati u budućnosti i naravno ako dobiješ hejt i ostala sranja, da li ćeš prestati ili nastaviti dalje? Ne prestajem zbog ti sranja tako i nama ništa ne znači, eto, pitati njega. Vaš hejt nas samo čini... Tek si YouTube, kad ćeš praviti Dario druženje? Pa bit će na 200 subscribera na druženje. Znači snimat ću. Almin Halilović, ćevapi ili pizza? Ili. Definitivno. Ili. Šalim se, ćevapi. Pizza. Ajno Hustić, šta najviše voliš piti i jesti? Pa piti kolu, jesti... ribane otučke. Ja najviše volim piti kolu i jest. Pa, volim svašta početi. Ja najviše volim piti kolu, obično i jest sam. Let's Up Graphics, znači. To je sigurno pitanje, lik napisao zato što vidite, stalno govorim znači. Stalno govorim vidimo znači. Znači. Eto to si htio. Znači i čao! Može samo ta brate, brzo oporavak da nam se što prije vratiš. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se video lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentirajte. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu, eto vidjeli ste ko sve snima sad na ovom kanalu, znači niste nas do sad sve znali. Mene jeste, pošto sam najčešći na kanalu. I to bi bilo to i vidimo se i čao!